Baki hapa mtulie. Uwawe musia. Spok. Muri ready mwese? Mugize inyuma makamera cyandana Ikibazo ni kimwe ye nararyamiswe hanze mu mazi nk'igitandara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikangara burya nasanze ifaranga ribuze nabitonze bakarakara kuba mu mazu y'abandi umwaka nukuri bigiye guhagarara ubukene bwaratumye impuhwe zanjye zitagaragara nkababazwa n'abashonje nanjye shonje nindi garagara saba imana izompe nzohe n'abandi bagoye mwibarabara uyu mwaka inyango yugawe mukama agiye kuyugurura ibituma umunezero wanje ubura nkaronka amarira ibituma inshuti abagenzi bankunda bakanyibagira ibituma ibyanjye byose bigenda bicumbagira uyu mwaka speed iri hot useni bot nakurikira ibituma mu muryango wacu bukena amagwara bitwinjirira ibituma mu muryango wacu bafakara imfuvyi zikwiragira ibituma tudataye iwacu kandi ari hafi tuzinzira uyu mwaka je nashitse na mbere mwiriwe neza ya icyambere na mbere nibaza yuko twishimira Imana nitangwa no gushimira Imana cyane kandi twishimira simwe gusa nibaze ko twotangwa no gusenga byo babyiza kurusha okay gasenge Mana yacu mu ijuru Mana ishobora byose Mana nyenzi Mana kuba twashitse mu bihugu suko ngo twayibeza kurusha abandi suko ngo twebwe twayifite imodoka ibishikanye kurusha abandi Mana ni kubera ubugombe bwawe Mana twashima kuba wabashurwana natwe mu byose kuba duherekeje gushika impore kuba twakiriwe n'abantu badukundiye kera ndazi Mana ko ni byinshi ugiye kubikora mu izina rwawe Mana mu ijuru amen hanyuma igikuru icyambere na ndenda ndatashi wacu ikintu cyambere na mbere ikindi nacyo ngiye gukora umuziki nkuko nawukora hariya kubera twamenye primaire twiga imyaka 6 nanjye namaze imyaka 6 bisigaye ko ngiye mu rwego sadira ubwo rwego ngo ngiye kuberekana ibyo nize ngiye kwerekana muziki nibaza ko ari ibyo ni nabyo ndagyewe cyane kuba ndababona hari abonzi nabo nta Spoxy baranyizeye kandi biratangaje nkuko ugeni twatomanize icyo mbonye ariko abanyizeye batambonye Imana bayizagira kugira promo cyangwa kuba ambassador kumenyekanisha ikintu nifinzira imwe inzira nyinshi niye ngaha n'inzira ikomeye stabya ariko kuba ndi muririmbyi cyo wumva ko umuziki ari muzigwa cyane n'icyo gihe umuziki nicyo kintu kiri imbere stabya kumenyekanisha muri industry ya muziki nyene nje kucisha muri yanzira Imana yampaye ari umuziki ko niyo yatumye nababa bandondera nibarondeye mu Karetimana barondeye umuririmbyi so muri icyo gihe sinzobikora mu majido nzobikora mu kuririmba sa nibaza ko nakishyuye icyo Shidi Baro savye kibazo Isaac kijanye nuko yasize umuziki okay uko na usanze wa nk'ubu nsanze abajournaliste muri icyo gihe sisho kugira nawe usanze gute ariko uko nawe wumva urateye icyizere ya ari icyizere ibibazo cyane bibiri Isaac ibibazo zanjye ibibazo cyambere kuri New Power New Power nakoranye amasezerano azomara mwana cyo cyambere ikibazo cya kabiri Mkombozi tuzobana muri wa muziki cyangwa umuziki cyane
agiye kugana izindi systeme z'umuziki mushasha ari tumenyereye murakoze. Okay, hanyuma cyambe na mbere igisezerano byatwe nibaza yuko biri mu bintu tuzobabwira, ariko kandi tubabwire kwanza iki cyambere introduction. Tukubita verse ntitwave tukubita verse tudafise na refrain, reka kwanza tukubita agatitre k'indirimbo then tuzana ka refrain then verse. Iki kibazo rubagiye kiniki aricyo rubagiye umuziki sinarinzi kufise systeme, narinzi ko umuziki uririmba zoririmba ko nje icyo nzi gusa udashoboye kuririmba n'ikiragi kuba nagarutse mvuga nzoririmba tu okay nuko umuziki Imana iguha impano, gukora rap gukora reggae ni shwa yawe ivanye na environnement yawe n'umuririmbi wakunze. Niyo mpamvu na Jay-Z yavuka muri Kongo ariko aririmba nka Kofi, bisigura yuko environnement nari ndimo petete niyo yantwaye. Ubu sinikora bwa mbere nakora rap, ariko ubu ndashima Imana nkora umuziki ndashobora kurapa nkagira gute nakayibyo byiza umukinnyi mwiza no kw'inomero zose. Jewe nisanzwe iyo sinaringiye kwicara peut-être mwese mwamuzi ko nabaye umwunzi right, nicyo kibarimo kandi ndabizi ko kibarimo, ariko nibazo kubeshya ubuhungiro si impuzu uyambara mu bwonko, ariko nta muntu yokubona mwibabara cyavuga ujya n'impunzi ujya si impunzi sadiri ubwo bwonko. Nabandanyije nkora ibikorwa, muri ibyo bikorwa harimo album zibiri. Muri izo album hariho yitwa One Man One Beat, ni album irimo instrumental imwe ariko indirimbo zidasa. Hanyuma ni album itarigera yakorwa ku isi, sinibaza ko umuntu yigeze kuyikora. Hanyuma hakaba iyo na album yitwa 0 to 100, iyo nayo nyine iri muri izo, ariko kuzisohora cyangwa ya lancement ntegeza kubwirira muhira sadije sinzobigira ngaha muhira kuko na kare urasuma ukajya gutekera muhira. Ego ni Ndagimana Daniel muri Radio Gakura. Yes. Kugana cyane ya Serajo. Kibazo nagonze kubaza gisa nicyo cya Aisho. Ariko hip hop umujyi wa hip hop basigaye barakora neza. Ni kimwe yamenya ko basigaye barakora neza nuko n'ubu no muri mwebwe ari abafana benshi ba hip hop. Hari n'abandi bo hip hop batayumvise kuri Mukombozi cyangwa Mukombozi yabaye introduction, ariko watumye ayikunda cyane ni Bface maybe sanga ni ubundi muririmbyi umurapere abanda njya akora kuri jewe mbona yuko umuziki w'abanda nije ubaheza kubera ikibi ni ijya absence mu gihe navuye ariko kasaza abandi bantu bakahafata. Ndashima Imana kuko ninashika sinzotangura gukokomora ibintu byamaze kuruha, nzobandanyizaho aho bagejeje so bwa wundi ni bien sana. Ibyo tuzovugana na management, tuzovugana na manager ngaha, tuzobabwira kubera urabona na manager wanje turi kure na kure gato. Muri icyo gihe n'indirimbo dashobora kugira ngo dusohore igikorwa kimwe imbere, bisaba ko twicara hamwe tukumviza kwanza zihari zose then tukadesida. Muri icyo gihe kwicara hamwe byatugoye, twavugana mu telefone. Sasa mu telefone ushobora kumva umudiho na beat, ushobora kumva amajambo ariko beat ntiyumve neza. Muri icyo gihe hari ibyo tashyitse ko, ariko ubu urabona nanjye ko nitwa Toma ukunda mubona cyabumva birakwiranye. Turafite ikibazo cya Jidikaye na Nicole na Amiko kandi hariho n'abandi ngaha. Mwakoze cyane kandi murambabarira. Sijewe kweli n'uburyohe. Okay. Reka ntangurire, sinzi ntangurire hehe. Ladies first. Okay. Uyu niwe mubahagarikiye Biopower mu Burundi. Nibaza yuko introduction ikwiye sinzi. Hanyuma uyu nawe niwahagarikiye Mukombozi sibyo mu Burundi. Uyu yitwa na Clay kuva kera ni manager wanje gushika ubu.
ya twabandanyije hanyuma uyu nawe urabona iyo mutanguye nuze ishira hamwe bishobora gutanga ururungu tuza kuba umenye icegera c'est-à-dire sishobora kugira icegera n'icyayi ko bose barantwara c'est-à-dire kwigiye bose n'abashifu ya Shidikaye sinzi ko gifite ikibazo sa ndashaka kumenya mbese n'igiki wowe wabonye cyangwa wowe watawuye gitandukanye na cawa icyo wari ukora muri okay icyo nabonye gitandukanye nuko icyo nabonye gitandukanye kandi nicyo nifuza cyane ko ndakibona nifuza cyane ko nobona umwe wese muri industry akora akazi kiwe c'est-à-dire umwe wese akaba hasta la victoria siempre c'est-à-dire umujournaliste ukaba umujournaliste gushaka umutsinzi uri umuririmbyi ukaba umuririmbyi gushaka umutsinzi c'est-à-dire mu kazi k'umujournaliste ikintu cya mbere na mbere ni umumenyesha amakuru kandi umumenyesha amakuru udafise muri icyo gihe yararondegwa muri icyo gihe mu gihe utanguye kugira umwete wo kurondera amakuru umenye yuko tayari kajya kabuto k'umujournaliste uragafise kandi kenshi abana benshi bakunze kuba journaliste bakiri bato babita basumva we kila kitu nasema ariko kumbe nuko bimeze kuri byo byampimbaye cyane ikindi nacyo byanyeretse yuko ubu abarundi bariko baratahura umwe wese arazi icyo agejwe byampimbaye cyane ikibazo kiraba Paul okay asubire mu kibazo subiramo ikibazo cya kumenya n'igikuze kuri Mukombozi mu gihe yaramaze igihe kitari ngaho udashobora kumenyekanisha isabuni yanyu ngaho okay ukuntu twatanguye Biopower twatanguye ari abakenyezi turaraba tuja hamwe turaraba ikintu dukeneye nk'abakenyezi bakora ibikorwa by'imuhira turicara turaba ikintu twotangura cyofasha n'abandi bakenyezi muhira tutangura Biopower twatanguye n'isabuni yo koza ibyombo tubona bigenda neza dushira ku isabuni yo koza amakaro ubu naho turatangura isabuni omo yo kumesa igituma twarondeye Mukombozi ni kubera twebwe turabakenyezi nitwe twabitanguye tujya ngaho urazi utanguye ikintu ntibyoroshe byagatugoye hari igihe twacitse intege ibi bintu twishyizemo ntabyo dushobora mugabo mu nyuma Mukombozi jewe naho ri Dar es Salaam hari igihe nahuye na Mukombozi duhuye mbona ukuntu Mukombozi akora ukuntu yifatamo mu muziki wiwe byaciye bituremesha natwe tuvuga duti we can achieve this, we going to do this. If Mukombozi can do this, we gonna do this. Tuti nta wundi dufata ni Mukombozi kuko yaraduhumurije hari igihe twashatse kubiheba kabisa tuti ibi bintu ndabyo tuza kuvamo mugabo Mukombozi atubwira ati bandanye nuko bigenda ibibazo bisigaye ni Nicole Isanganiro hamwe na Amazon jewe n'amahoro kubera aho ikintu namangwanira cyane no kwizera kwanjye nuko nzi ko Imana ari urukundo kandi ahatari urukundo n'amahoro ashaka kuhaba muri icyo gihe kintu cyose kijyanye n'amahoro naho noba amaze iminsi ntararyama ngiye kuryama kacu kimbwira noreka kuryama igihe tiro nkavuga imyihanganira sari n'ivyanje hanyuma uruhara rw'umuziki mu gihugu ni byinshi kiretse no guhumuriza abana b'abantu kubahumuriza kubaha icyizere no kubigisha cyangwa kubakangura naho nyine umuziki uratuma umuntu yuba ashobora kubaka industry yiwe kubera music agafasha leta bakubwira abakozi benshi urabona nka Dar es Salaam Diamond abakozi afise leta afasha leta ni benshi bisigura yuko ni inzira nyinshi cyane naho nyine kandi n'abaririmbyi natwe tuma abaririmbyi barakunda gutanga iyo dufite icyo dutanga twama tugitanga muri icyo gihe bwa bundi ari abantu babuze cyangwa bakenye dushobora kubagaruka ko dufite uburyo muri uwo muziki nyene so umuziki ufasha byinshi bivana naho wagufashije ari usanga wara muri iyi nzu azobona ko umuziki wa muri iyi nzu ari uzo kubwita je nayo inyotewe ariko kubera akazi kanje umuntu amicupa azobona ko umuziki umara inyota y'icupa stagira umwe wese ivana na sanse ayiha ariko umuziki urafasha tu
yeah. ikibazo cyawe Unyibutsa ikibazo cya mbere neza. Icyambere ni umwuga wo muri rimwe. Okay. Nakwishyuye igitaramo. Okay. Icyambere niko kenshi bimeze. Yuko muri imji gushika n'igiteramo niyo system tumenyereye. Ariko sometime ni kumenya yuko nawe muri musanze igiteramo ni wewe muri imji. Muri icyo gihe narinje ngerageze ndabe ko je nshobora kubigiteramo. Ata bafre ataki abantu bakaba bafite umutima wo kuza kundaba. Cyo cyonyine nshaka ndahita ko bishoboka. Kubera iyo introduction ituma kwereka yuko bwabo ningize igiteramo bizogenda. Sadiri kuri jewe nayiko ndondera ndabe ko bishoboka mbega. Ho icyo cyizere na kironka. Sadiri ubu na kironse. Cyumva ko kari nyuma gahinda. Hanyuma ikibazo cya kabiri ukinyubuta nacyo. Nakubajije ku munsi w'ejo n'umunsi w'isabukuru yawe. Okay. Isabukuru yawe ipanze gute? Biravuga yuko apparence ya mbere ushobora kwikorera kuri Saplay Peak ariko utashatse kubishyira ku mugaragaro bimeze gute? Igitari ku mugaragaro mu bisanzwe ikintu cyose gikorerwa mu mwijima ndagitinya sana. Sadiri ntayo nzi sadiri icyo nzi ni uko Power baramfashije akaba indundi barahagarikiye bavuga uti urugendo hakaba n'inshuti n'abagenzi stadiri musanzwe urugendo abantu bagufasha sumwe gusa akubwiye uti genda na wundi akubwiye uti bana imbere y'ukugenda uzoke kwanza nganda gusengereye na wundi nakubwiye uti imbere y'ukugenda bana je uzoke ngaha me dusangira ifana aho bose n'abantu baguhumurira uko yugiye natwe turaguherekeje mu mitima stadiri ni benshi ya murakoze sinzi ko tugirira akantu gatoyi turi gusozera mbere ko batumye amakame
akaririmbo kariko kose kuva kambere uririmbira kuko reka ndirimba indirimbo yitwa uyu mwaka kubera muri ibintu byose biriko birashika hari indirimbo nanditse 2017 yitwa uyu mwaka. Iyo ndirimbo narapanga kuza ndayisohora byanga ariko nayisohoye y'ubundi tariki imwe mu kwindwi niho ubona imigambi yose yakitangura kuza iki bintu nk'ibyo stadi nk'isengesho yategereza gutangura imbere kugira ngo ibikorwa bigende imbere. Wowe ubwimbi atasengesho uzosubira inyuma urirondere kandi witwaye imbere ukirikurikira hasabwa yabundi uritanguza imbere. Indirimbo ivuga yuko ye nararyamiswe hanze mu mazi nk'igitandara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikangara burya nasanze ifaranga ribuze nabitonze bakarakara kuba mu mazu y'abandi mu mwaka n'ukuri bigiye guhagarara. Ubukene bwaratumye impuhwe zanjye zitagaragara nkababazwa n'abashonje nanjye shonje nindi garagara. Saba Imana izompe nzohe n'abandi bagoye mu ibarabara. Uyu mwaka imyango yugawe mukama agiye kuyugurura ibituma umunezero wanje ubura nkaronka amarira ibituma inshuti abagenzi bankunda bakanyibagira ibituma ibyanjye byose bigenda bicumbagira. Uyu mwaka speed iri hot Usain Bolt nakurikira ibituma mu muryango wacu ubukene amagwara bitwinjirira ibituma mu muryango wacu bafakara imfuvyi zikwiragira ibituma tudataye iwacu kandi ari hafi tuzinzira. Uyu mwaka je nashitse. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Zero karinga hamubise ko ejo afise anniversaire. Ya ndabaye ikazi imyaka 33. Yego muzoze murumva ko ari ikintu cyo guhimbaza. Yego kabisa, karibuni sana vyema. Tuzo Mama ngo hariho abazoshika hariho agakado bateguriwe na Power. Muzotaha uko nyene kuri kampero wa journaliste wote abajournaliste bazoshike barafise asante.